come forward and praise God, and this is our duty to praise God. So this is why I want to encourage you and being strong, do not be a discouraged, do not be afraid, but wherever you go, whatever you do, let's be strong and keep the faith in God and trust in God until our learning best. So thank you so much for giving me such a privilege. I thank you all the organizer and all the entire congregation. May God bless each and everyone. Thank you all. God is good. All the time? God is good. All the time? We are good. We are good. Can you please rise up and hand? Anyway, something to think about before I move on to, because all this three exhortation is continuing the same word. I thought, okay, let me give it another click of that. So I put that word, we are good. So it's an option for us, right? Correct or not? Sometimes it's the right word to use it, right? But God is good all the time. And I wish the fellowship member a very happy and a blessed first foundation and Thanksgiving Day. Also, I want to thank the pastor of this KCFC for giving this giving me this privilege on behalf of all the Pumai. I would like to thank you and also show our heartfelt gratitude toward you. I also want to thank our local pastor for giving a foothold on this fellowship. Without him, I don't think we will be able to meet in this way. So I also want to thank him also for letting us come together here. Even though we are far from home, you trusted us and you allowed this fellowship to grow from here. Thank you. And as we move on, without anything, I was unexpectedly, I should say that word, unexpectedly, I was told to give an exhortation. So my first point was, what should I do? So the first thing came to me is that, let me at least put the name in the right way. Because I was thinking how to pronounce that C-H-Y-N. So I silently went and asked Pastor Chawan, how does I pronounce this? Because that, in my form, it should be like Giao. So all the other words are silent. On the front one only I have to go. So but when I asked Pastor Chawan, he said Chunye. Is that right? Correct me, okay. Correct me if I'm wrong. I just want to put the name right first before I move on. So Christian Chunye, Krista Chunye Chungai. Okay, Chungai Fellowship Chennai. Alright. Chungai. Correct. Alright. So before anything, I wanted to put that name right so that I get it rightly. Alright. So there was, I'm very happy and delighted to be with you all, celebrating this wonderful day together. And I also appreciate all the program committee and people who has put their hand together, their thoughts, their finances together to bring forth this wonderful day. To come together and celebrate this Foundation Day. As I was told to exhort, I will be emphasizing in 3 points. That is, number 1 would be retrospect. Number 2, never be satisfied. And the number 3 is do everything out of love. Now, when I say retrospect, I'm not saying that this fellowship is doing bad. But how did you do this year that has gone through? How did you do as an individual? How did you do as a fellowship? It is very important to retrospect in order to improve. And I felt that,
we all need to retrospect ourselves how we have contributed towards this, both individual and also as a fellowship. Areas we have done good, you can continue doing it and put more, don't stop. But areas where we have lagged, we need to humble ourselves and ask God's grace to sustain ourselves even in the year to come. That was one point. To make it short, I don't want to go very deep. Never to be satisfied. When I say that point, some people might be wondering what I'm trying to say. Never be satisfied with what you have worked for KCFC, because KCFC doesn't belong to anyone. It belongs to the Lord. It belongs completely to the Lord, and it is God's own hand. So never be satisfied with the work that you have done for KCFC. Because the day you are satisfied, you have developed a pride in ourselves that I am doing good. I have done well. I have done more than others. Or I have put my hand more than others. I have put my finances more than others. That if that comes, then we have developed a pride in us. And don't say that I have done more than anybody else. Let God reward you. As we saw in Matthew chapter 20, verse 1 to 15, when the laborers, they were coming, some comes in the morning and work, some came in the evening and work, afternoon and work. And when the time of wages was given, the master, the owner of the one who owned land, gave the same wages to everyone. And when they complained, the owner of the land says that, who are you to question me? I have the full right to give them what ought to be given to them. So at least we were questioned with that. Why? We better stay humble and not question about that. So what I'm saying is, don't say I have done more. Keep on working knowing that it is completely for the Lord. And one thing, it is not about how good you start. It is about how good you will end. God is looking for people who are humble to Him and stay faithful to Him. The third one, do everything out of love. In this fellowship, make sure each one of us have love to share. Not only gospel to preach. I'm making that point again. Make sure that each one of you have love to share. Not only gospel to preach. Because the gospel is all about love. And when you don't have love in you, what gospel will you preach? Or what gospel are you portraying to others? Ask yourself this question. Do I have love in me? You know, you go to 1 John chapter 4, verse 8, you say, you don't have love, you don't have God. If you don't have love, you don't even know God. So the best question we can ask as a fellowship member is, do I have love in me? Do this fellowship run out of love, or do this fellowship run out of compulsion or other option? But in my side, I want to encourage that. Do everything out of love. So that in the end, when people or God judge, they will know that, like God says, that the people will see out the love that you have for each other. They will see and know me. The same thing, God will know that you are on His side when you have love and function together in love. So may the Lord love and grace continue to be with you, sustain you even in the years to come. God bless you all. Thank you. Thank you, Reverend Pastors, for the word of encouragement and word of exhortations. Really, we are fresh and we are so blessed by your words. And also we, KFC, we will not just a hearer, but we will be the word of what you have spoken. Thank you so much for the inspiration word. Now we shall have an offering hymn. Our Shenpa, Hakami Mugantai, Lugani Mugantai, Amdu, Ani Apami Lupoy, and Apama Studio. Shenpa Raswaitai, Teton, Zai Sumai, James Lampai,
ikaw ang tutik dahil mo ay hindi pa mga sa mga kay Paul. Brayden ikaw dahil mo po. Asay mo itong pagkan rawang ng rin inaklaro mo. Mapung nakipalo kay David. Kay Paul, ano ko ay nagtagulong kapinay. Hindi pa. Okay? Kung ano sarang bong na kay Paul, ano ko ay di palulong may offering siya dito. May kisa mo ko sa loob. Nang tuwag di ko, sinso kayo na may kang ko. Ako, kung hindi ko man ito. Zay ko ito. Ano ka na? Rawang ng tumbong di, ikay ko man ito. Hadi, umang kasing kayo ng tumang ito. Siya. Ang primay nasan ng busis. Swan may namangay rin sila. Amen. Okay, also salah belum sudah. Untukการให้เราก็ไม่ไว้วางทำทุกอย่างไว้วางคุยด้วยไม่วางการเราก็ไม่ไว้วางชอบเงินเป้าเข้ามาแทรกไปด้วยใหม่มาเป็นใจดูไม่ไว้เราดูต่อไปที่เข้าไปเป้า Thanksgiving Day, Christmas, when the speaker stand up, everyone knows that the program is about to conclude. I am today's speaker standing before you, so be happy and encourage yourself that the program is about to finish. Okay, anyway. God's grace is sufficient for us. His blessing for us are uncountable. Today, He granted us to celebrate the first foundation day of Krista Sungai Fellowship Chennai, KCFC. So let us give thanks to our Lord for His goodness. And also I would like to thank and express my gratitude to our local pastor, Reverend B. Sadrak, pastor of ECI, and also some of our guests, Pastor Chawang, NECFE, Pastor Solomon, Pawainaga Baptist Fellowship Chennai, and Sir Eliza Newmai, Chairman Jemai Christian Fellowship Chennai, and other invitees who are here to witness God's faithfulness upon KCFC. May God bless you, my dear pastor, and all who are coming here as invitees. I beg your pardon because I'm going to speak Roman. So please do bear with us. Taloy na. Ano yung tatlo may rapong ta ang mga kunkuway asay link how long ito ang fellowship Krista Sungai Fellowship Chennai ta patlo ito mga sanzay ito tatlo may rapong ta ang mga kunkuway taloy na di kamuway ito na
ลุงนิ่งเขาพุทธเลยนะเราหลงตรงการได้อาคารดิ้วเราตรงไหนเลยนะลุงสุนัขท่านนะสิบครั้งไทยมาตู้ครั้งไทยมาสิที่ก็ว่ามีตรงการมาการสุดก็เป็นตรงนี้มาการสุดไปเลยนะอันนี้หลงไม่น้ำมันก็ไว้นะเราหลงเป็นเส้นบางในที่เป็นตัวซ้ำไปกินไทยหรือต่างกันถ้าลุงปัดก็ลุงโดนอะไรไป organizing committee master เลยสินะอันนี้นักสงฆ์อะไรมันก็ไว้นะคริสต์นักเรียนนักเรียนตรงนี้นั่นเรียกตรงกันไรพลังงานไม่หายมันสักไม่เคยเลยฮะนั่นเรียกลุงลอยได้ก็บอกว่าเป็นสารมีนี่ตรงไหนนั่นเลยนะมีตรงฟอร์มหายเร่งเส้นเดียวก็การถือเขาเราถือดูกันไงสมมติว่าเป็นสารนี้ไอ้สายหายไก่อยู่หัวเหตุอันเจ้าตาคุณบ้าเลยทุกท่านนั่นเรียกว่าเรียนรู้ไอ้ถ่ายก็ถ่ายตรงไหนดีถ่ายกับอีกหลายเรื่องนี่ไงผมบอกเรียนเจ้าการคุณเรียนรู้ละเจ้าการคุณเรียนไปกลายเป็นต้องตรงแท้ที่ออฟฟิศต้องเทศของเขาแท้เขาตากายมันก็ป่วยเราแท้ไอ้นี่แต่ละไหนไก่มันก็เป็นหัวมันไม่ได้ต้นที่เป็นเจ้าการมันเข้าหัวมันสุดเข้าเลยสุดตายแท้คุยในกับคุณนั่นเองสุดท้ายถ้าคุณว่าจะให้เจ้าการคุณมันนี่แต่ไอ้แต่ละนี่ได้สั่งแต่ละนี่เกี่ยวกับแต่เอาหน้าไอ้ถ่ายข้ามประเทศสิ่งบางเรื่องนั้นคุณท่องข่าวคุณก็ต้องให้สายได้ไอ้ก็แล้วก็ได้ยังไงนะอันนี้เรื่องนี้สักคนสุดสิ่งใจเรามาสเตอร์กันนะไอ้สิ่งใจกันถ้าคุณสิ่งเขาลงไปเนี่ยไอ้สิ่งนี้กันแค่แถวนั้นนะคุณจะถูกทำเลยคุณจะถูกเสียเจ้าเลยคุณคงเนี่ยสิ่งแรกแถวนั้นที่ได้หาสุดภาษาคนละว่าเรื่องอะไรง่ายๆอะไรขายไอ้นั่นสิขายก็อันนี้เราต้องรับตัวในไทยหนึ่งเดียวเราเรียนมาในไทยไม่อยู่ไว้ว่าห้องสารดีไทยหลายที่ที่เราเหมือนกันด้วยที่ตัวที่มาทั้งตัวไทยทั้งหมดที่แต่ว่าหลายที่ตะไคร้ของสารพัดสายไทยที่เราบอกว่ามีตัวเท็กซ์ก็ไทยคือตัวพาสเตอร์เลยนะพาสเตอร์ว่าเราเป็นไทยคือตัวตาขัดอันนี้มาตูสังเราเลยนะด้วยของสุดนี่พวกไอ้พวกเราสังนี่พวกมันสปีกเกอร์เทอร์ดิ้งมาไทยดีกว่าเขาตัวเป็นผู้สอนตัวที่เป็นคนไทยหลายที่อันนี้พวกเล็กตัวมีไทยตัวมีบอมหรือนักปั้นโซ่ตัวมีไทยอะไรเขาการฮัลตัวนั้นฮิบรูเวลาเรียนตัวสาวตัวนี้นี่ตัวแอสเซมบลีกระเรียวมีตรงฟอร์มแค่พวกมีตรงกระเรียวมีตรงฟอร์มโซ่ลุ่มเล้ามีตรงป่วยกระเรียวว่ามีตรงฟอร์มรักกายตัวนั้น Old Testament เราในบางคนเนี่ยมีตรง Old Testament เราตรงรักกายให้เยรูซาเล็มให้ตรงนี้ให้มีตรงรักกายตรงล้วนประทานไปเลยกระลุ่มมีตรงล้วนตะกุยท่าเราต้องตรงเท่าไรไอ้หักตรงเท่าไรกระเสียบเราหรือว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นยิสุคริสต์มาอีกตรงถุยของเราแท้ตรงเราเนี่ยนะ New Testament ตรงฟงเลยกันกระเสียบเราแท้นี่กูเห็นสัมผัสมีไหนเขียนหน้าเป็นมีไหน Old Testament ตรงฟงเลย Old Testament ตรงพวงเลย New Testament ตรงฟงเลยที่นั่นเขียนหน้าเป็นไงใส่เท็กซ์ที่เราไม่ได้หาฟงเลยลิงก์เข้ากับตรง history ได้เนี่ยแล้วดีกว่าเขาคุณที่นั่นเองก็ติดกับสตอรี่ของสัตว์ตรงนี้สัมผัสไม่ได้ Old Testament กับ New Testament มันสัมผัสไม่ได้มีตรงฟงได้ครับเราบอกว่าขันนั่นมันตัวตะลุมมันตัวใดอันนี้ตะลุมมันตัวใดเราบอกว่าขันนั่นมันตัวตะนี่ตะหินแก้วเด็กมันตัวใดบวงเลยนะลูกเด็กคนไหนก็ตัวเล็กแก้วเด็กไว้อันนี้ก็จะให้กัสตัวก็ไม่ผ่าน Old Testament เราไม่คุ้นสุดเลย New Testament ปัจจุบันไม่คุ้นสุดเลยที่เขียนหน้าไม่ได้กันเสียได้นะที่นี่ก็จะเซลล์กันจะพอเขียนหน้าไม่ต้องไปเขียนหน้าเป็นผู้เห็นผู้โกนเป็น Old Testament ดังกว่าเขามีตัวฟวงหายร่างกายหายตัววิสุทธิโซ่ตัวนี้มีตัวร่างกายรวมมีหายวิเทียบกับรวมตัวโซ่ไอ้แบบไม่ไทยเอาแบบตัวสุ่มทั้งตัวไอ้รักแค่ไทยนั่งสร้างบนตัวไทยนั่งตัวเขาเรียนปากพวกที่นั่งมีตัวเขาเรียนใจตัวไทยเลยนะไอ้
apa yang gue suruh tanda kutip uang lah tu lah amu ini kan dua orang ini rakyat ini kan dua orang ini kas semua itu dia mau punya supaya punya tu ini mai ini nak jual mana tu kan pun kayak lah ini nak punya supaya dia kayak dia kemudian Old Testament saya kue nak tu baik aku support dia rakyat bangsa rakyat tak kasih pun dia rakyat lungkun itu cakap dia menurut ni ko naik ko ni kemudian rakyat itu tak terbingai tak besar dia division ada tu kahak kalak ada tu tu betul division so dia amun kalak kalak Jews ni kalak kalak rakyat plus na Gentile ni kalak kasih ada dia dia kata itu menurut lang ada dia kanina enggak alam kumlah kalak Allah naik New Testament họ cùng đơn vị học hành cùng lấy từ một đâu sâu của người ta New Testament cùng lấy họ cái điều giáo cái đây được học Old Testament cũng là hiện đại hệ từ một đâu sâu của người ta rồi nè này thì cũng có đây là thuộc của một số sai Old Testament đó thì họ rộng cũng bao nhiêu rộng cũng tất cả số bị bằng Jerusalem Temple thì thấy được là cái này thì cái sai có tôi là hiểu nóเราผมไม่ได้เขาที่ว่าผมบอกว่ายิสุคริสต์ตอนผ่านไปแล้วทำไมสารแท้ลุงเล่าไม่ทิ้งนั่งอยู่เราใครเลยOld Testamentเราผมว่ามีอะไรนั่นเองใส่ข้อ New Testament เขาบอกนำเราก็เห็นกันเราผมแม่งเขาบุญลุงเราไปไกลได้อาคาตนั้นผมบอกเองOld Testament เราที่เขาKaya lu sini akhlak naik, tu minonggan, tu Jews, tu Gentile, tu priest, akhlak naik. Jadi asalnya bukan tak. Galatians chapter 3 verse 28 salah buat. Krista, apa ni? Akhlak ni kita ini bukan. Asalnya tu cakap orang Krista. Kalam tu kan. Kan dia pun beruntung lah. Dia kan dia kamu tu tak. Alau tu kali lu nak berbuat akhlak semua orang buat. Ini kau ni bukan tak. Maka itu adalah Raina Peter kenai pembunuh di sana, senai di sana. Belum lalu tiup itu. Nanti kamu sini kita itu dah. Kamu macam itu. Kalau Old Testament itu sama. Old Testament tahu kok. Rakyat pembunuh, kamu sini preach, only preach. Preach dari tangan sudah kau naik. Per kolok naik kau naik. Preach kepada tangan sudah kau naik. Jadi orang bukan orang lupa pernah. Bapak Yesus Kristus, bapak belum lupa pernah. Saya tu boleh suka. Nampak Kristus itu saya. Nampak beliau nampak boleh orang lain saya. Nampak suruh dia ni tiga hari tu boleh saya. Tahu memang tak cukup dah. Nampak rakyat semua tak boleh saya. Bapak asal nampak saya. Saya nak. Kau maknanya New Testament daw ali Christian running paray no bapak Yesus Kristus hay ngai paray no rena ling riu ha pai na lungan lo ne sai ko lati pade ani ko bi lo na kai ko bi ko bo je ra ko ram dai lung riu sama ra ko ram dai lung riu sama ali Christian daw orang bukan gaya lumrih sangat. Saya bapak itu Bible baru kata, tan tiap kau. Ahli Kristen tahu hal. Orang bukan gaya, kumleng keliru naik kena keriu diwan pada. Itu keriu hal. Kau tidak pernah kawan kau tahu. Keriu sebagai siapa? Keriu pernah lum bar kalau itu. Orang mungkin tidak kalau kumleng itu berkuat. Kumleng itu hak. Keriu saya tahu. Church itu nak English lagi yang itu besar. Mereka melakukan eklesia itu besar. Ni folding itu betul betul itu so. Rakyat building besar mereka. Lumlau lekuiku. Orang bukan nak kau kalau itu kan folding itu. Folding itu kau yang wong kering bilang ahli Kristen dauhan. Sering ditunggu. Orang pun kering ditunggu kalau lain itu kaya. Kali
đẹp của lòng này anh hiểu dấu cái sẽ kho cái điều là lúng của lòng ta mi tung riu lúng của lòng mi tung riu ta Middle East kho lúng của lòng ta Europe thêm cái nó thấy Europe thêm là cái điều North East India cái đấy khá đi nào là India cái đó mình South của cái điều South của kho Thomas của lòng đây cái sao vậy thì hiểu biết Thomas của nó càng taท่านคุ้มได้ถึงกว่าที่สุดแค่อะไรคริสเตียนเราเราลายดีร้านมันมีโลกตั้งตัวไทยตั้งโลกเป็นตั้งปีโนริสินเดียเป็นตลาดสุดท้ายโนริสินเดียเป็นเสียงของสาวตัวไทยโนริสินเดียของเราตัวไทยบัวมันเลยพี่คงริวหรือว่าเราคงริวปากเลยนะนั่งอาเฮสไอคริสเตียนสุดท้ายท่านตักกันอยู่นั้นหลงปลาไทยนะผมเลยเข้าอบายนะอากีนะอบายอาดามเราเนี่ยอัพเดตตั้งที่ตรงนี้cái điều này cũng tùy lúc bài đầu tiên sẽ ra bộ view lúc năm đầu tiên sẽ đi cũng tao năm ai mình vào tao chính sen này lao cái là tao thấy cái mặc điều forming versus tao là điều giống cái phong anh điều phong giải lâu bao rồi nó pastor này bao lâu hay verse 42 the same cái Hawaii tao mới có buồn nhé alle Christian tao này nè anh điều số bao nhiêu chia khai Apostle ini nak interaksi dengan Kristus dia kan nak Apostle dulu berpat berkai bawa Yesus Kristus ada selalu dilakai ini kan kan dihukum tikma sintikma Indonesia diwai hilawai pun ada dengan kan diu bagi kan fellowship dengan apa ini dah kerja development kerja masa diwai tôi cái thứ hai mà rốt lúc tôi đi lại sẽ về thân cơ còn sao cứu được cái tôi vui về thân cơ còn sao lùm để về cái cóบอกvề Jesus Christ là một tờ lùm để về cái sang bên thấy ở đây không có nhé ai lùm thì bao nhiêu năm sai của đây thấy lùm đâu mà tôi quay hẳn sang làm vui thì thấy tôi về biệt cũng đặt thành một cái điều này cũng là tôi làm cái điều này quay này thì hẳn verse 42 là quay này thì kan điều pun chọc cái tung ta chúng ta lên quay này mà 43 của giáp cái đấy thì các tôi cũng bồi cái apostle này là có bảo là Jesus Christ là sering đi làm miracle ta là cái tôi quay cái điều sắc phong sắc tên nó tên người làm tên tôi cái điều cùng enemies làm tên cái quy tu làm tên cái điều quy tu làm tên cái tên người làm tên cái sắc phong làm tên cái sắc phong làm tên cái có bảo là chúng ta phải ta làm ông ta mà đi ngay rồi một ngày thì xin tôi hay sắc phong làm tên là lại sao anh em verse 44 the zero cái đấy chúng ta tụi mình cũng bồi cái cái điều là mân nhiệt nè bao nhiêu nhiệt mân nhiệt nè lúc này là sai đâu có tôi quay à khác khác mân nhiệt là lúc này là cũng xấu 45 của the zero cái đấy chúng ta cái điều này sao nó quật lại ai thao tay là sai lúc lâu thì cũng quay là ai này cái tôi thấy kêu nó là lâu luôn cái điều sao nó cũng quật cái điều sai phạm sao nó cũng quật lại là không quật khi ngài là vâng quật sao nó cũng quật lúc lâu nữa quay là quật hay là sao hay bao giờ nó sao cũng hay cái lòng gọi theo là cái lúc này của mình hay là cái để ta đi mà cái kế này nó không lại cái điều phải bay đó ta đang lời là chia sẻ vì đây là dân này dân gì phải là dân này every 13, 16 của mình cũng sao nhưng đâu như vậy mà dân đó là lịch là sao hay lịch hết có thấy là sao nó không ngài đó là mẹ mình còn quy tu họcตัวมันที่นายเสร็จสิแล้วตั้งตีว่าแบบไอ้ที่ประทับเราหวงทายได้ที่ดังนี้เลยเราหวงตรงได้ไอ้ที่ประทับเลยนั่งที่ประทับให้ขานั่งเล่นรักษาที่ให้แค่พิจารณาที่ให้นี่ก็หลักบางก็ต้องพิจารณาก็ต้องเลยนะก็เรียกว่าที่นี่สักละนี่สิ่งสักละกระดานสักละอยู่เล่าในปากคนเดียวนายเราคนไหนคุณสมบัติ verse 46 with the zeroเลยนะand you have fellowship life. It may come late in the side. It may come life late in the side. In the sense, what the Lord has alone in some. Me, he put on the
soul today. Then you think that the Malays. Ako na ito na raw itong gay. Ako kasabat di nasa kagay ipalay. Ay siwa ng talo. Army Air Defense pa. Ito yung fruit talo. Tambang ito na ay talong na yun. Kung matalong mo kaya mandir direct na ito. Mandir kumot na kaya. I hope everyone knows what is mandir. Mandir kata pasti pun waktu telah lain waktu dia. Waktu Kristian mampu tapi baru buat boleh. Bukan itu buat untuk anak kerja pas. Ay itu bawa. Nah, bukan itu ay itu loh. Nah, kita tahu bukan itu bawa saya. Anak kerja. Anak bukan. Ini tadi di lain saya di loh. Ay exam tadi hey. Commissioner officer sudah exam tak Kapalena, I kapal lang ako kung ito. Rawang naman ito, mandir-direct lang ako, church parent ni ngayon. I officer ka sudah ito tawag naman ko. Nandalup ako ito. I say I pass with it, nandalup ako, kaya about it. Kung ito ay kahan ka nito ito, basusoy. Soy na, paso sa palona, interview ko tayo, ay peso. Sibay yung interview ko yung tatala ko nila ko. Screen in so kita tu example ni anak nabi utak I screen in so nimba kaya atau base ka file buka kata kan kalau pada screen in so ani kasi ila aku saya mau ai so ni last is that part oke I discretion oh rabo I benar benar nam minuto I hendak ni hey this is salah aku yang pulang tak kan lain ada ini kan mai kai wong ni kai tak kui na buat tanah di kui kai tinggi ai lumbai ai lum berapa melusi berapa ai tu kui sebab bos ni saya tak han dari akan nam nai di putu di sulong tu banner di sulong itu kan asal di lom di dai alum ai aku nak fanti pakai tu Nah, kita kesana. Ay pastor sudah kan selalu kan pastor sudah dan ay pastor. Buang dah bang bang. Sunday school tu usah sudah tulis itu. Nanti pastor jalan sini tak tahu tu. Rabu tu program kaya. Ay wenai kan kalau tidak. Tapi tiba kan zaman tu. Saya nak alih Kristen tahu ini tu sudah. Tapi tiba ni nak. Tapi tu tiba kan. Tapi tu formal tiba kan. Kami apa itu ulang berapa perlu berapa kami fees mereka ni orang kaya kaya tahu mana tu apa itu real kaya tahu mana tu apa alih Kristen tu không định lính theo đời của không định tu lừa đúng không định tu real hả không định tu bật đại thì đó là sai hả anh hiểu Zewit verse khắp được 47 Zewit có hậu cái này cũng sụp như thế mấy con bội nó là Zewit rồi là Christian thì cũng vậy là Zewit rồi lợi lụi đi thay rồi cái này bằng vai cái đi cũng là bán bằng cái họ lợi lụi đi thay mình sẽ làm đầu thay verse 47 có thể hiểu thế mình sẽ làm đầu lấy từ thay thay gì đấy alih Kristen tahu, pun lingkungan baik tak, belum tahu sah apa dia nak dibawa ke tempat itu. Pun lingkungan baik, pun lingkungan baik tak terima di kalau baik. Orang baik tu lingkungan satu tu saya kata, tak tunai. Saya itu Kristen sudah kan. Alih Kristen tahu pun itu terima di kalau besar. Pun Kristen sudah tunai. Alih Kristen tahu tak. Tapi fokus nak kalimat, cocok sama, akan semua orang tu unity. Dah baik. Ini pastor nak, pastor cakap ni sama unity tu. Ni unity lah orang kita puisi, orang tu dengan siapa ke? Itu mereka thok lagi. Rai orang tu kita ke, they humble themselves and forgive one another. Kalau itu kan, Yesus Kristus rumah. Yesus Kristus ni
Philippines 2-6 ta 2-5 ke bahia ka him boy ke ke kalau ni na liu ni lun su ai dei hai ke ko le na lum lum ko boy na pas ai na ka ka sa ni ka ra du liu ka ya aka ko tu wi su lo ni ko lo tri ka ma rai ni ko du ni ka ka lu chung sa ma hôm nay tung liu thì có không thì có nhìn cái này mình tung quy đôi mình cũng có số accepting one another các adalah apa asai lum itu akan berikan asma dengan kemudian kata apa third kathom itu tu apa submissive to one another kat bangun bangsa oh Yesus Kristus saya Mark 9:35 nang tidak banyak itu ada suci mereka itu bangun supaya learn to be a servant of God. Hai tu principle bangun tu belum hai akak dalam tu akak baru bangun pun dah tu cuma misal nama belum tu hai ni hero aku dalam tu pun tanpa ada tu hai pun dalam pun itu di mana tu hai saya ACFC ni orang datang kita ai hau hai ai witness kali nak duduk pasal kuat witness nengiu tak kai tu kan tak pernah datang apa nengiu reu tak hai mau itu pun nak tinggal lok jauh itu saya hai nengiu salah dah buat ini orang mai ini buat nak tahu sekali itu reu tak tinggal apa nó nhiều một số đi đồ khách nó nhiều mấy buổi nào tận luyện các mình khó ai dùng đâu để khát thay dùng quần nhiều cây này có câu này khát khát tên là lâu này khát khát bằng thải cái điều sẽ bao gì riêng thì cũng mà liền thì ta tưởng này là bằng khó năng ai cũng mà liền ngắm bên khác rồi cũng dùng liều quán học hay là sẽ SCFC rồi cũng dùng liều quán học và học Rai itu foundation ni dia. Tunggu serup tak ada sah. Nanti gue hok aku dia. Nanti gue pun gue ni suruh orang dia. Nanti gue kan orang lain. Nanti gue kesut itu mereka. Dia kaya. Akan tuan lau kaya. Akan terlalu kaya. Akan bangku bangku kaya. Lumba kau dia. Gue kau kerja kau itu kaya. Ai sesuai kau beli kaya. Nah, akan kaya. Message untuk kita mengulang ini, sulung kita untuk kumpulan, luar kita itu kumpulan yang kita bilang dua, ini kita orang thang itu dua ni kita naik apa ni, ini tu hai, ini kalau kita faham, tu nanti kita masai, tapi I can think lama, ketua ni kita suruh faham, kalau kita kumpulan kita, I suruh tu lah kau mungkin ini kita kumpulan kita. Itu hantu lu nolong khi là có thực sự phải suy nghĩ hay thì ai phải làm sự kê nhưng mà nó có điều ta phải ta không sụp phong có điều không hay mà nên cũng kẹt đủ cái đi mà cũng máy ấy đi đủ không dùng cái đi không ta phải đi ai cũng được xin số tội mà điều ta lúc nó chúng ta phải điều gì hay được cái kê sao là sử dụng cái loại những cái mà ta phải điều lalu buat apa? Hukum buat mana ni sampai mana? Kalau bawa tu, request tu, tapi request start, ni kau tidak mention semua ada. Kalau bayar ni mulai, request ni kalau tu ada. Jadi, tulis tu, ada yang pun tiada apa. Kalau bayar, hay terkait dengan sini, itu nak aku mau Linh thao đông xã hội, linh thao đông xã hội mà mỗi năm thời điểm đó khó đi. Let us feel, let us give thanks. Điều ai không có tạm cái sau mỗi lần đi cầu lông xã hội sẽ có đi luôn khó đi. Ai ra cũng riêng cả, không quan phần nào. Lu nam kham punta ni lo ni ko punta ni na ambil kan na KCFC kau bapa mai
we push me to work, allow them to work. Sabon work to work. I thắng là thắng họ để cho mình phải để cái thép là điều là đi. Cái chuông lên hả? Cái điều chỉ nói có phải. Vậy là không phải đây là không. Mà cái điều có việc cho nên là đi vậy luôn thôi đi là số. String là ba bom chúng ta phải có một set là ba bom. Nâng lên nó không có thể nâng lên một lần là yes yes. Có một phần rất leaders cũng không quên được điều này. Nhưng cũng đã phát hiện ra cái điều này cũng là không phải để vào một cái Itu
church ni nang ko segment kani ko so ni nang ko ni iwan tak kata mo bisu ni mo sai hai nang na lu ni ko ko nang ta kalum ni ka ko nang buat ni ka ko tu ke nang ko kiu zer la ni na ka ke na ni ko ko ding thao ni na ni ba pa lo ni nang koไปไหนก็อันนี้เงียบไปนางkoไปไหนก็ได้หรอกนางก็ลืมkoไปไหนก็ได้อันนี้กูรักเลยนางกูแม่รักองสนามอันนี้กูบังเราแล้วกันกันซื้อมันกูรักเลยไปสู้เราเดี๋ยวเรามาฟังกันทุกทีอันนี้เรื่องบังไปเปล่าJesus Christ ลืมมาไปไหนอาเมน Let us all be singingนี่เราทำตัวสนาตัวเขาตัวมาสเกลตามแบบนี้ไหมก็ให้เราคุยตัวสนาเราบอกว่าตัวแกนเขาเราบอกว่าตัวแกนเขามันอยู่กับเส้นแกนแต่ไว้หลังจากนั้นมันมีตัวแกนไปมันไม่มีตัวแกนนะครับสุดท้ายมันมีตัวแกนไงนี่เราตัวอันนี้สั่งให้ผมบอกเลยนะก็เห็นไว้ตรงนั้นเราเลยนะไปนะถ้าเราอยู่ตรงเขาไปใส่ให้ตรงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วเป็นตรงไหนอันนี้เขาเลยนะไม่หายสิ่งที่เราโซ่นี่แบบที่สุดแล้วดึงสุดมาตัดก็มาไอ้วัดใต้โซ่ไทยต้องมีตัวเมมเบอร์สุดตัวไว้ครับที่เราอยู่ตรงไทยก็เรากำลังเข้าคุกไปนะครับภาษาที่เราเนี่ยอันนี้ดิสเพลย์เราไม่ได้ที่เราทำเราเรียกว่าเซมเบอร์อันนี้นี่ดูลงสุดท้ายเขา First Corinthians chapter 11 verses 27 to 29นั่นแหละเอาไปเราเลยนะconfessing prayer เราเขาไรในโคเรนดูนะครับตัวช่วยกันสไลด์กันนะช่วยงานคุณเดียวเอง It is written in 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 29ผู้มีหลอดไฟมีรู้เขาเท่านี้เพราะว่าไอ้ตรงเตียนใจตู้บิ้วมากตู้ปุยใหม่อาคาดีกับตรงหัวใจสั่งบิ้วมากสั่งปุยใหม่กันเพราะว่าไม่ปุ้งอาคาดีกระใสรู้เขาคุยปุยใหม่ใหญ่ให้แซงดูไม่ก็ถึงนะกำลังเขาก็ขัดใจเลยเตียนใจดูกันเร็วอาคาดีบวกใจสั่งกันเร็วอันนี้ใช้วิธีการกลิงเซ็งอ่ะอันนี้เรื่องหลักพลังคนไว้อันนี้คนไว้สูงพลังอ่ะกระใสเก็บสุดใหญ่ตอนเราสักเลยอันนี้มีสิ่งแบบไหนอันนี้ตอนมันเป็นเรื่องเท่ที่ตอนนั้นคุณกระใสว่าอันนี้มีสิ่งแบบไหนเขาไม่ไหวนะ confession prayer กันแล้ว Let us pray together as a confession prayer and I shall take the benediction. Let us look to God in prayer. รำคุยกับองค์เส้นไทยที่เป็นปฏิกิริยาของเราใส่ไทยนั้นคงพบแฟนไทยสัมปรานไทยไม่ควรให้เราออกไปในไทยสมัยนั้นอันนี้เราไม่ไทยมาสวนกันเซลล์เซลล์กันทุกอย่างสลบกันเลยอันนี้บิ๊กสุดท้ายเลยสิแล้วก็ดูโต้ดีกว่าแล้วก็เราต้องถูกโกงไปอยู่สิ่งเก่าน
Mari kau tahu jangan apa dia kalau buang kali nak buang isi mana banyak tu kan orang bukan kalau sih dia yang liu kali yang kau bukan punya orang pasal kalau suruh dia lokal itu Yesus Kristus akan turun amen tu maknanya itu mau hai tak ada apa yang tu tu so cuma Right, according to chapter 11, verses 23 to 26, kita akan faham apa. Kalau kita yang mati lalu ni, mati lalu ni, ayat itu yang diucap, di lalu kan mereka. Bawa mereka salah bila ni. Ni kau tu, bawa mereka sisu kata, ini zimbang tak. Dia dum akak la rabu tak pun pulau na. Hai tay bima nasa bihai nang niucap. Ipat lo mai aku thay, ata ning tau ha, mihai ulo, aloi, ata ning tau ha, mihai ulo. Hai tay kuna zimbang namutan ulo. Kemarin buat akhat lalu, mihai azari sulau mai keding tan ulo. Buang ni, nanti ubi hak, sampai kita tulis, atau nintau, ano, saya tu kalau orang, orang mungkin nak bakal orang ni kasai kalau tahu orang risau, apa yang nak akan dia, nintau ano, nintau musuh ano, macam tu saya kata kita, anu awai. Mungkin tu nanti mungkin dia tu begitu akan dibuat sampai begitu. Bawa mai Thailand kita Thai, kemai buat maksa tidak boleh. Saya ni hai tahu, awak ni tu bahaya sebaya apa. Ni orang tu like some proclaim. We are proclaiming the gospel. Ni tahu apa. Saya tahu apa hai mana dah haul ni. Tapi itu so tu tak hai tu kan. Nam akan pakai apa. Nam akan Kristus pun tiba lagi hai pakai apa itu dia naik. Hari itu buat baik. Kau dah tahu baik. Saya ni tahu. Hai sam kau dah. Hari ni lumlau nak ni bangsa. Mandian bangsa. Ani buat lihat apa ni. Mai hai ni bangsa pun sudah. Ano yun? At ang buong lakan, lang doon may